Pozdrav svima! Evo, prvi put dodajemo na videe koje stavljam na kanal i zvuk. Idemo napraviti jednu recenziju uređaja kojeg sam ja dugo gledao, dugo tražio, birao što uzeti, tražeći po drugim kanalima, na recenziji na stranim jezicima. Evo, nakon što sam uzeo i istestirao neko vrijeme ovaj uređaj, odlučujem se i svima na ovim prostorima, na našem jeziku, napraviti jednu recenziju konkretno evo, ovog Blue Yetijevog uređaja. Zašto Blue Yeti? Igra slučaja je bila ta da su imali akciju, da je ovo prvi uređaj koji je izašao sa litij fosfor baterijama u sebi po nekoj cijeni od 300 eura. Evo, to je glavni odgovor zašto baš Blue Yeti. Tražio sam nešto od tih početnih modela, znači za 300 eura, uređaj koji ima neku minimalnu bateriju, ali da ima utičnicu od 220 V. Ima dosta ovih power bankova i svega na USB ili 12 V, ali ovo su neki početni modeli, da li Blue Yeti, da li EcoFlow, da li neki drugi proizvođač koji nude znači jednu utičnicu od 220 V na koju možemo spojiti nešto od ovih naših većih potrošača. Koliko većih, znači ne možemo ovdje spojiti klima uređaj ili ne znam aparat za kavu ili nešto tako snažno. Sama utičnica evo ovdje stoji 600 W, znači sinusni inverter od 600 W treba mi omogućiti da barem te uređaje koji su do 600 W možemo spojiti na ovaj uređaj. Naravno koliko dugo će raditi ovisi o tome koliko troše i koliko dugo su uključeni. Ako gledamo sam uređaj dominira znači ovaj displej. Osnovne informacije, ovo je prvi displej na Blue Yetijevim uređajima koliko ja znam, koji ima nešto slično što je prvi EcoFlow izbacio, da pokazuje stanje napunjenosti baterije čak i u satima, odnosno vidjet ćete kasnije kad spojimo nekog potrošača, preračunava točno koliko je još preostalo sati potrošnje baterije. Uključit ću ovu lampu da se vidi, znači kad spojimo da radi 1 ili 2 W, on bi ovdje trebao preračunati koliko je to sad preostalog vremena da na ovaj način uređaj može raditi prije nego što se baterija isprazni. S lijeve strane vidimo input, kada spojimo da li solarni panel ili 220 V, koliko on puni uređaj. S druge strane isto tako output, koliko trošimo kada spojimo nešto. Već sam pokazao, postoji ovdje svjetlo, utičnica za upaljač, 2 uvoda od 12 V, 2 USB-a, starija USB-A tipa i USB-C 1. Ovdje su ovi portovi za punjenje te utičnica 220 V od 600 W. Kapacitet samog uređaja, znači kapacitet uređaja ovdje stoji 268 W, to je otprilike, ako ćemo pojednostaviti da spojimo nešto što troši 268 W u ovu utičnicu, može raditi sat vremena. Znači nešto što je minimalno. Ja sam testirao, ako uzmemo neki TV ili cijeli TV set sa modemom, internetom koji troši 80 do 100 W, znači bez problema možemo koristiti preko 2 sata. Naravno ovo što ovdje piše, sigurno kada koristimo ovaj pretvarač, sinusni inverter, ne dobijemo točno to što je u bateriji, obzirom da se troši nešto i na pretvorbu. Veća iskoristivost je na ove USB portove kada koristimo 12 V iz baterije. Sad, što možemo napraviti ovim uređajem? Ja bi prvo isprobao ono što je mene najviše zanimalo, zašto sam uređaj uzeo. Imam ovdje jedan laptop, znači 220 V utičnica. Idemo spojiti 220, uključiti, znači kompjuter, koji troši nekih 66 W, vidimo već baterija je 100% napunjena, možemo 3,7 sati raditi na ovom kompjuteru koristeći ovu bateriju. Idemo ga pokrenuti stanja mirovanja da vidimo. Znači svaka oscilacija na samom računalu i svaka neka veća potrošnja
odmah korigira i ovo očekivano vrijeme. Znači, vidimo ako ćemo nešto zahtjevnije pokrenuti na računalu, odmah se aktivira ventilator, procesor jače radi i sama potrošnja struje je veća, što znači da i display pokazuje da nam je preostalo nešto manje vremena. U svakom slučaju, znači, evo jedan laptop koji troši od 60 do 80 W, ovisno o tome što radimo i što smo pokrenuli na njemu, možemo napajati sigurno neka 3 sata. Isključio sam računalo, vidi se da odmah potrošnja pada, baterija računala se i dalje puni, troši nekih 60-70 W, vrijeme se promijenilo. Znači nekih 3,6, 7, koliko će izbaciti, možda do 4 sata punjenja baterije. Naravno, baterija laptopa se napuni za nekih sat, sat i pol, ovisno koliko je ispražnjena, što znači da nekoliko ciklusa punjenja možemo podržati sa ovim uređajem. Idemo vidjeti da li možemo pokrenuti nešto jače, obzirom da sama utičnica kaže 600 W. Zanimljiv uređaj, display, stalno se gasi, štedi energiju i sam po sebi. Vidio sam da se može na samoj aplikaciji, kasnije možda ako pokažem u nekom od videa ili nekom od sljedećih videa, aplikacija koja postoji za ovaj uređaj, znači koja se spoji na Bluetooth, ima dosta ovih opcija, da li povećati snagu ove utičnice, promijeniti vrijeme koliko radi display, odnosno kad će se ugasiti radi štednje energije, da će se uređaj puniti jačom ili manjom snagom. To su neke opcije o kojima ne bi sada, jer ne bi radio nikakvu detaljnu recenziju, nego čisto upoznavanje sa ovakvim uređajima. Vidimo, dio baterije smo potrošili, znači mijenja nam se postotak napunjenosti baterije. Sad smo na nekih 99% nakon nekoliko minuta pražnjenja. Idemo odložiti laptop, idemo uštekati nešto i u ove USB portove. Imamo ovdje jedan kabel. Znači, spojit ćemo USB, punjač, evo konkretno GoPro baterije, da će se išta promijeniti, mislim da on ne troši možda vat ili dva. Da, aktivirao se, puni bateriju, nekoliko vata je veća potrošnja. Ono što je mene zanimalo da li ovaj uređaj može ponijeti neki jači stroj. Da li se tu može, ako zbilja tu piše 600 W, spojiti nešto što troši tako 500-600 W, ili što se dogodi ako spojimo nešto što troši više, i to je nešto što bi sad probao sljedeće. Isključit ćemo utičnicu, odnosno isključit ćemo cijeli uređaj, odspojit ćemo sve ovo što imamo ovdje priređeno, ali isto tako imam priređen i jedan uređaj koji sigurno troši više nego što je 600 W. Dakle, tu je jedna Boschova bušilica, mislim da je ona 700 i nešto vata. I baš me zanima što će se dogoditi kad pokrenemo nju. Pokušat ću samo u kadar uletjeti sa bušilicom, znači sad koliko se tu vidi, znači Boschova bušilica od, evo koliko se može zoomirati, 700 vata. Idemo aktivirati utičnicu, idemo vidjeti što se događa kad upalimo nju. Prvo ću lagano krenuti da vidimo kako pojačavamo stisak, odnosno dakle, ima dovoljno snage i za neku bušilicu. Ajmo probati stisnuti odmah do kraja.
Zanimljivo. Na samom uređaju ovdje piše da on može izdržati pik do 1200 W i da postoji jedna softverska optimizacija da on može spustiti na 600 W one uređaje koji su nešto jači. Tako da nije me iznenadilo, iako možda bi rekao ispravio se, ugodno me iznenadilo, znači možemo ovakav uređaj iskoristiti za izbušiti koju rupu na nekom mjestu gdje nema struje. Znači, evo, Boschova bušilica radi. Da li se može dogoditi da nam izbije osigurač, odnosno da se nešto dogodi na samom uređaju ako spojimo nešto što je jače od 600 W, to je nešto što bi probao sljedeće, samo da uzmem jedno kuhalo koje je preko 1000 W, da vidimo što se događa kad spojimo njega. Gasimo ovo i idemo spojiti kuhalo. Kako se nalazim tu u kuhinji, pri ruci mi je jedno kuhalo, samo da vidim, na njemu stoji 2000 W. Idemo vidjeti što se događa kad spojimo nešto što je jače od ovoga što taj uređaj može podnijeti. Evo ga, spojili smo, uključujem uređaj. Izbacio grešku. Znači, ovo ipak ne može podnijeti. Evo, osim pozitivnih stvari i osim ovih riječi hvale za sve ovo što smo do sad isprobali, pohvala i za ovo, znači postoji, samo da vidimo kako se resetira, da pritiskom bilo koje tipke resetiramo uređaj i dalje ga možemo koristiti novim potrošačima koje smo vidjeli da uređaj može puniti. Ajmo vratiti ovaj laptop, vidjeti li sve u redu. Je. Uključuje uređaj na ovih 60 ili već koliko vata troši laptop. Dakle, sve u najboljem redu. Jedna zanimljiva funkcija zbog kojeg sam isto tako uzeo ovaj uređaj je to što on daje mogućnost rada kao UPS. Znači, idemo sad u isto vrijeme uključiti punjač ovog uređaja. Super je što nema nikakve one kocke, nikakvog transformatora, čisti ovaj kabel koji se spaja i uključuje. Kada ga spojimo, da li se šta događa? Da. Znači, ugasio se display zbog štednje, ali vidimo da sad ovaj uređaj postaje UPS. I odmah vidimo kako se uređaj puni iz utičnice. Znači, kad spojimo 220 voltnu utičnicu, on puni nekih 260 W i odmah prebacuje da procjenjuje da se za 0,1 sat uređaj bude napunio do kraja. E sad, obzirom da je baterija relativno puna, vidim da se ventilator nije uključio. Ono što sam isprobao već prije kada mi je uređaj bio ispražnjen je da on krene sa punjenjem i na nekih 80-90% uključi se ventilator. Na prvu me to preplašilo, ali mislim da je to nešto normalno jer se uređaj grije, mora se i hladiti. Nekakav čudan zvuk se zna javiti, vidio sam i po nekim recenzijama, neki su se zapitali je li sve u redu s uređajem, nije, što je, koliko vidim, nema nikakvih problema, nikakvog pregrijavanja, uređaj jednostavno tako radi, kada se napune i sam ventilator se ugasi. E sad, zanimljiva je situacija što se događa ako nestane struje, ako koristimo na ovaj način uređaj u modu UPS-a. Pretpostaviti je da nestankom električne energije, znači kad ga isključimo iz utičnice,
uređaj automatski prebacuje na bateriju. Isprobano je i na televizoru i na PlayStationu, kao što sam spomenuo možda ranije. Ovo sve funkcionira bez ikakvih problema. Isključite napajanje, televizor i dalje radi, ništa se ne dogodi, ništa se ne osjeti. Znači, ovaj uređaj može odigrati ulogu nekog UPS-a, odnosno sličnog uređaja. €300. Neki će reći puno, neki će reći sasvim solidno. Ima naravno puno skupljih uređaja, ali isto tako, kako bi rekli, koliko novaca toliko i svirke. Ovaj početni uređaj za ovo što smo mi sad isprobali može poslužiti kao neka alternativa u slučaju nestanka električne energije. Možemo napajati ove osnovne uređaje, manje potrošače, sve razne punjače, baterije, sredstva komunikacije, a vidjeli smo za slučaj nužde može se kratko trajno pokrenuti i neki jači uređaj tipa neke možda slabije bušilice ili nekog uređaja koji ne prelazi ovu snagu nekih deklariranih 600 vata. Nadam se da će se ovaj video svidjeti barem ovima koji prate kanal. Lajkajte, zapratite, ostavite komentar, jer evo i ovaj video na kraju ću priznati je snimljen samo iz razloga što sam imao sa kolegama koje ove teme zanimaju okladu, da ako bude bilo koji od ovih mojih videa pregledan 100 i više puta, budem snimio nešto i dalje, neku recenziju na ovu temu, tako da ukoliko bude podrške, ukoliko bude zainteresiranih, nastavljamo sa ovakvim sličnim temama. Pozdrav svima!